Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. UMDC ke Jiao constituency ubak poleng do ulaong bak jing penon kam bakla ya ka jait khasi dagi wei pat ki breu ki banabar ka jela ka jurba harilom khasi ba jaintia. Hakabai day berkani ubak poleng do ula kentu ya ki dorbar kur bat ya ki pait ba bakin wan mudui syaka Khasi Hills Autonomous District Council la dalap ya kino ki bale ya kane ka kam ka balong beain. Haka jing ekran bat kilat pathai kubor haka pratorik unai wing arjar kat kendai ubak polong do ulaya tu baka District Council kala de penjari ru dangshen daga jing betha ka ba pentip syagi brieu ki banabar ka jela Meghalaya baka long ka ba beain hadu kata ban penon kam baklaya ka jait khasi bat lada don kino ki ba penken ya ka jing pen bana kin ngat haka jing sya pensutom kat kum ki kendon jong section khat nyo iwei Bat R jongga Khasi Social Custom of Lineage Act kat kandai spa kandai punyo. Ngelak pentip iki bakalong illegal kan gorkom declare. Bagi Syulek Ahmad Ununu first class magistrate man syem ye kenu majak si. De sisin bala notify publicly katu kalalong ka public document ka ba Ununu ba pengen umdan daw sukan omang amtip. De kamut ngilala banyak ka next stage balong ban prosecute ya ki bakon once kabat ban ai ka complaint specific complaint bau ni umriyo su kam ka kor gajat kasi tingin di try lara ngila ban establish bakading su kam in prosecute jadi ki bakaf ki